polovina. Nikus, koliko još moramo čekati? Strpljenja, malo strpljenja. I uhod paprati. Treba pažljivo spremati. Osjetite taj predivan miris? Fuj! Ne izgleda baš najbolje. Vruće! Možda nije ukusno kao varivo od ljiljana, ali nije loše. Nikus je bolji kuhar nego čarobnjakov učenik. Učitelju Sauro, ali ja uvijek dajem sve od sebe. Skuhati dobro juhu jednako je teško kao i pravilo pokrenuti zdenac. Zdenac, učitelju! Meteor stiže! Molim vas, prepustite meni. Dobro, ali molim te, budi oprezan. Hoću. Stižu nevolje! Koje kristale da ubacim? Ove? Pao je u vulkan. Opasno! Budimo oprezni. Ne brinite, pokrenut ću čarobnu struju i ona će nas odvesti tamo. Evo, sve u najboljem redu. Pazite gdje stajete. Jedan krivi korak i bit ćete pečenje. Uskoro će jutro. Idemo. Vidi ti ovo. Kako je vruće! Ne približavaj se. Ova je jako vruća. Stego, otkud znaš sve to? Zamislite kakva bi to bila eksplozija da Nikus ovdje ubaci čarobno bilje. Evo meteora. Staro, što se zbiva? Mislim da je... O ne, erupcija. Imam ideju. Za mnom, brzo. Držite se, krećemo. O ne, sunce će uskoro. Brzo, svi u meteor. Svi unutra, požurite. Stiže još labe! Nikus, budi oprezan. Ne brinite. Sretan put. Sve bijelo! Ako se ne varam, to je snijeg. Snijeg? Smrznuta voda. Ledeno je! Hladno je! Moramo pronaći zakon. Na ledenjaku smo koji pluta na vodi. To ne zvuči dobro. Pa i nije! Svuda je more! Kopno nije daleko, ali teško ćemo doći do tamo. Voda je ledena, ne možemo plivati do obale, a da skačemo po ledenjacima? Poljene, jedna pogreška i bit ćemo kocke leda. Možda, ali ovdje ćemo se sigurno smrznuti. Dođi, Nunci, zgrijat ću te. Ako ćete tako stajati, sigurno hoćete. Ja sam Minu, tuljanica akrobatkinja. Bilo je super! Svidjelo vam se? Niste još ništa vidjeli. Još malo vježbe i bit ću spremna za show. Stvarno si super, ali mi imamo drugih problema sada. Kakvih problema, Bucko? Hej, nisam ti ja, Bucko! Moramo pronaći zaklon, inače ćemo se svi smrznuti. Mi smo mali dinosauri, tamo odakle dolazimo nikad nije hladno. To je problem. Imaš rješenje?
Naravno, jeste li se ikad bavili skijaškim skokovima? Čini se da ste u dobroj formi. Jedino me ti brineš, Bucko. Ja, Nemoj se ljutiti kad je istina. slušaj, ja nisam Bucko. Pratite što ja radim i ponovite isto. Wow! Tada! Wow. Ne izgleda teško, ja ću prvi. Bravo! Malo neobičan stil. Odlično! A sada Bucko! Sad je dosta. Pokazat ću ja tom glupom tuljanu. Penji se. Valjda znaš što radiš? Izvrsno, Bucko! Sad kad smo svi na čvrstom tlu, recite mi zašto ste ovdje? I od tada ih neprestano tražimo. Stvarno ne znate gdje bi mogli biti? Jadni, jako ste hrabri kad ih tražite ovako posve sami. Čekajte, rekli ste da su veliki? Da, ogromni. Ogromni. Znam! Pećinski divovi! Što? U ledenoj pećini žive divovske životinje. Prema eskimskoj legendi jako su stare. Možeš li nas odvesti? Daleko je, ali možemo se poslužiti tatukovim saonicama. Vozi ih Jak. Bok, Jak! Bok, minut, ko je ovo? Prijatelji. Ima li kakvih novih trikova? Evo! Sve si bolja. Hvala, Jak. Gdje je tatuk? Je li to prijatelj o kojem si govorila? Da, tatuk je najhrabriji eskim. Prijatelji smo sve od kad me spasio od gadnog bijelog medvjeda koji je namjeravao pojesti najtalentiraniju tuljanicu na sjevernom polu. Hej, danas je dobar dan za pecanje. Ova je velika. Što kažeš, Minu? Kod tvojim prijateljima je hladno. Obucite ovo, krzno će vas ugrijati. Hej, pa dobrodošli ste u moj iglu. Poziva vas u svoju kuću. Kuća od leda, pa smrznut ćemo se. Ma ne, zidovi su od leda i zadržavaju hladnoću vani. Slijedite me. Ne, hvala Minu, na dijeti sam. Ti na dijeti. Ha! Tko bi rekao? Šuti, brbljavice. Da se tuče, da se voli. Ne znam za vas, ali ja sam tako iscrpljen. Ha? Tko ide? Tišina, psi. Danas nisam nikako raspoložen. Ovdje smo već satima, cijelo vrijeme izgleda kao da će uskoro jutro. To je polarna noć. Traje 6 mjeseci. Ali ne brini, sutra kad svane bit će dan 6 mjeseci. Nadam se da će meteor doći na vrijeme. Ne bih želio ovdje čekati još 6 mjeseci na povratak. Onda idemo do ledene pećine. Da, moramo otkriti jesu li naši roditelji doista ovdje. Stago, čuješ? Budi se! Ja ću to srediti. Vani! Što je, Bucko? Kao da si vidio čudovište. Bog tuljane. Vidi, tu je naš hrabri Eskim. Ma, ima mi s tobom nerešena posla. Najbolje da ovo odmah sredimo. Pusti ga! Mamice! Je li to najbolje što možeš? Grude? Oprosti, prijatelju. Minu, hvataj. Nismo još gotovi. Prestani. Aha, super!
led. Sredio si ga? Jesam! Mama bi bila ponosna. Propustimo li prvu sunčevu zraku, nećemo se moći vratiti. Jak, odvezeš nas do pećine? Penjite se. Idemo! Da! Nagazite, dečki, do pećine. Evo nas, samo se držite mene. Kakvi su ovo crteži? To su pećinski crteži, najstarija umjetnost. Evo divova. Baš su bucmasti! Ali to nisu naši roditelji. A što su? Mamuti, predpovijesni slonovi. Mamuti! Opet uzalud. Sretan put. I ne zaboravi na dijetu, Bucko. A ti brbljavice nastavi vježbati! Znaš mene. Sretan vam put. Zbogom, Tatuk, hvala na pomoći. Gle, evo sunca. Ova je pustolovina bila posebno neobična. Da, vidjeli smo snijeg, led, tuljane, medvjede, mamute i beskonačnu noć. Bez mame. Nemojte gubiti nadu. Vidjeli ste kako se Tatuk, Minu i ostali koji žive na sjeveru bore. Čak i ako se čini da je naša noć beskonačna, znaju da će prije ili kasnije zasjati sunce. Snijeg, led, zima, dobro bi vam došao stanjor vruće juhe. Hvala, Nikos, ja ne bi, na dijeti sam. Ti? Što se tamo dogodilo? Zimski udar? Ali ima simpatiju koja misli da je pucmast.